turi umugore wosohoka ngo numara wicarira FILMZ numara uze nkonse umwana w'uruhinja. Ibyo no kudaheza amaraso ya Yesu Kristo agaciro. Woja mu butayu kiri gusenga bwira nimugoroba ukonse umwana. Turi umugore wosiga abana batanu mu nzu nguje kunywa numara uze wonse umwana. Abandi basize basenyiri ya ruguru bamaze ibintu. Yashikano yagira bakazana babiri hanze akamayegera pastor ngo aramugira kina mama w'ikanisa. Urampa kina mama w'ikanisa nutabumva ndasohoka. Mfite abakazana babiri hanze. Tamuhamagara w'abakazana haba. Ko mwapfuye ubwenge bwagiye amapepo y'abajanye. Amateraniro azanekwa abamiki. Twamenya amakuru yiwe iriya yaratuye muri roja agira umugore babana nawe iriya yaratuye afite umwana w'umukobwa ungana n'uwiwe woshaka. Bantu babagabo buzuye amapepo n'abazimu umuntu azatereta umukobwa ungana n'uwiwe woshingira ugaterura ukandikira umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 ukamwandikira ngo message uramukunda ukomoka mu rubyaro rwo kwa Dawudi. Umva rero cyazanye Pasaka. Umva rero twebwe ukuntu tuzadufata Pasaka twebwe gasita zagira ngo ni umunsi wo kugurira abantu imyenda ihenze akagurira umugore igitenge gihenze no akadodesha costume bamara akabwira abana ngo hariho Pasaka yacu ndabwo ari ukwambara ntabwo Pasaka yacu ari ukurya ibiryo tutaturaga turya nta nubwo Pasaka ari gusohokana abana kucuza kumazi no kuja kwifotoza hayaye muzobata mucuza cuza ni cyo kiyaga cyanyu nyine nagishize mu bwinshi. Pasaka ni kiravera we Pasaka nugutekereza urupfu Yesu Kristo yapfuye nukwicara tukibaza tukavuga ari kuri ya mugabo ko dakomoka mu basinzira ibi bintu yabinkoreye gute. Uriya mugabo mu masano tuza tugenda kuri bamuyomba basita taho nza komoka ngusha ngere ko kuruza rwa Dawidi. Uyu mugabo yamboye iki yanyituye iki yanciye iki kicara nkabwira umugore n'abana nkababwira ngo mushimo wapfuye akazuka Yesu Kristo. Umugabo uruta abandi bagabo umugabo uruta isi umugabo ugera ku isi gatigita yadupfiriye ntaco tutanze. Yabivuze Paulo abwira abaroma arababwira ngo birakomeye kugira ngo umuntu afire undi kubibiragoye kugira ngo umuntu afire undi ntawe habe n'ubunyine muri kino gitaramo tunezerewe gutya gasita yotanga itangaza akavuga ngo ku cyumweru muzogaruke dutarama ariko nyuma y'igitaramo tuzoshinja bukuru ntaho garuka ninde wogaruka ngo biragoye kugira ngo umuntu afire undi ngo bzopfa kugerageza ngo agashaka gufira umunyangeso nziza ariko yikahesfa aravuga ngo Yesu Kristo ngo yadufire tukiriki tukira abanyabyaha nakuri kwema abanyabyaha ntabwo Yesu yapfuye ku bushake bwe oya Yesu yapfuye gusa ku bwarandevu yavuganye na se ariko azira wewe nanje. Icyamuzanye yashatse kugitimiza kubera kuko yari yakivuganye na se yabivuze mwene data yavuze ngo yarasenze aravuga ngo mana iki gikombe kindengana ariko ahindukira yibuka kuko yatumwe kandi agomba gusohoza randevu yagize gute yatumwe aravuga ngo bibuka ushaka ntibibuko shaka. Pasaka ku buzima bwacu Yesu Kristo yabambwe ku musaraba aza kunyereka urugero arambwira ngo Rwiyereka we dore urupfu mfuye ntacaha nazize naziraga we arabambwa arateswa ategwa ishumu mu rubavu yambara ikamba ry'amahwa arababazwa aravuga ngo nta wundi unkoze ibingibi Rwiyereka uramenye umunsi uzongera gukora icyaha uzobushubuza ubuzima bwanje ku musaraba. Pasaka ku buzima bwacu nukudutera kwihana icyaha. Pasaka ku buzima bwacu nukwicuza ibibi dukora tukamenya kuko twahemutse. Pasaka ku buzima bwacu
izimbwira ngo Rwiyereka we uri mubi dore uko wagize none urongeye kandi ukoze ikindi cyaha. Ikambwira ngo uramenye Rwiyereka we umunsi uzosambana umunsi uzoforoda umunsi uzonywa inzoga dore uko wangize. Nimeteswa sana usiongeze. Ndio. Ariko abantu batazi agaciro k'amaraso ya Yesu batazi umusaraba icyo wakoze azasambana yamara karirimba azacuragura yamara gatambuka imbere azakora ibyo yagakoraga hanze akaza kubivanga n'akababaro k'urupfu rwa Yesu Kristo yafiriye itorero. Ndagira ngo nkubwire kuko aya materaniro kugira ngo abe hari umugabo wapfuye urupfu rubi. Iyo mubona dutekanye gutya tugaterana iteraniro umunezero ukamanuka ntabwo ari amafye. Hari umugabo waciye mu nzira zikakaye. Uwo ni Yesu Kristo. Yabivuze Yesaya aravuga ngo yararenganye. Bwana sifiwe. Yararenganye ntacaka nta nakimwe. Yararenganye ngo yirinda kubumbura kanwa ngo ajana nk'umwana w'intama bagiye kubaga ngo arinda aratinya abona kuko yavuga ijambo randevu yatumwe na sigafa. Bamukubita guca agahindukira akababwira ngo nimwihute isezerano risohora. Amen. Yarabigezeho cyagiye cy'intumwa zitangiye kwibaza ngo se ninde wabagambane. Yesu arababwira ngo nije wabahamagaye. Tabuca Mariko. Nije wabahamagaye mureke ingingimira ngo ahubwo nibyanditswe bishaka kugira gute gusohora. Mureke inzazana abantu kwa musanga bavuga yudu kwa musanga rikanza. Yuda yagize Yuda yoca ku buhanuzi bwa Yesaya. Yuda yoca kubyanditswe byariko bishaka gusohora. Gusa yashikije ubutumwa. Ntacaha Yuda yari yakoze. Shano yakoze no kwiyahura. Ariko ubundi Yuda yari yashatse ko nawe yongeyeho kwisezerana. Yari yasukumye isezerano nawe yariko arisunika ngo risohore vuba. Hallelujah. Amen. Ariko muratuje. Niba gutuza ariko mwamutegera. Harabibintu. Murinzi wengaho mbwira dore bugiye gucawe tabimenyetso urabona zugami bwegereje. Murinzi wengaho mbwira musekura tambitse we jokenyera amasusenge haguruka gake. Murinzi wengaho mbwira musekura tambitse jokenyera amasusenge haguruka gake. Tuzamuri Imana icyubahiro. Yararenganye kugamba basi wewe. Iyo usambanye usubiza Yesu ku musaraba. Iyo ugambanye usubiza Yesu ku musaraba. Iyo foro tukagira abagore tutazi n'abagabo tutazi. Uri umwanzi wa Yesu. Uburozugira uri umwanzi wa Yesu. Ibyo uzukora tutabona. Hari umugabo uzubibona kandi uri haduyi wiwe. Kubera kuko uzugwanya umugambi w'icyo yaje gusohora. Ndio. Yesu Kristo. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Yesu icyamuzanye rakigengesera. Baramutuka, baramutoteza, bamugirira nabi, baramushinyagurira. Ariko Yesu Kristo mukumeneka amaraso yiwe n'ubuzima bwanje nawe yashakaga ko tubaho. Kuba mpagaze hano Rwiyereka. Ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro igitumye ukiriho.
ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigitumye ukiri wowe ko babita abandi basigura abandi bari mu bitaro abandi mu bitaro ese iyo ubirebye bazawikiwe ikubitaga hasi mwana w'umuntu none ishoboka kwabonwa umunyazaha nareka ingeso mbi ukiranirwa nareka ibyo yibwira yesu aramugirira ibambe yo we ubwo n'ubutungo wagiriwe jeneza tuzamurira icyubahiro haleluya keretse mbabazi mukazi nyamikoro ye ariko ndi twomushobora yama yakarimwe gusa atukuzo Yesu Kristo ntabwo ari uburanga ahubwo ni amaraso ya Yesu Kristo ni cyakindi cyazanye Yesu Kristo yarakizanye ngo igihe ikiyumbe cy'igisenyi kizoterana ngo guyerekana ibibazo mwibuke takindi wa munsi ku musaraba iyo yababazwaga yarangizaga kuko umunsi igihe kizogera ngahagarara igisenyi ndi kuvuga ubutumwa bwiza yacumu yarimo acubitwa yankoni yarimo akubitwa ariya maraso ya Yesu arantangaza ariya maraso ya Yesu arantangaza yageze ku musambanyi arabireka yagera ku mujura nawe ngo arabireka we yagera ku mwibone nawe ngo aca bugufi ariya maraso ya Yesu afite umumaro ariya maraso ya Yesu arakiza ingwara we ayo maraso ya Yesu arakumanura we ayo maraso ya Yesu arakiza ayo maraso ya Yesu zamurira n'ishubayo haleluya haleluya atukuza sa iyo icyamuzanye Yesu na maraso ye umva maraso icyo yaje gukora cyubahiro we yaje kumbwira ngo Rwiyereka we uramenye Rwiyere umunsi uzokora icyaha utesha agaciro amaraso ya Yesu Kristo niko bimeze tuzuha agaciro urupfu yapfuye iyo tuzuha agaciro urupfu yapfuye Yesu Kristo yararanganye ngo yishisha bugufi ngo ajana k'umwana wumve Yesu Kristo wagereranyijwe n'intama n'igipfura abantu babaye ku ndondo mwe nti mwahabaye takintu kigira amahoro nk'igipfura kiza cyama cunama gusa ariko Yesu agereranywa no ku ndondo n'ibipfura kugira ngo mbeho gusa bananirwa no kumuha byibuze nk'ikimasa ngo bamugereranye Yesu ameze ariko bamugira agapfura ngo ajanwa nk'umwana w'intama tibanamugiraga n'igipfura gikuru ngo akana k'intama ngo bajana kubaga twagize tuzicimirizo tizitaka tizigira gute zamituza gusa Yesu Kristo nawe bari ko bakubita agatuza bagacumita icumu agatuza bakambika ikamba ry'amahwa agatuza bagakubita inkoni komora agatuza kababwira gusa ngo jewe icanzanye ndagisohoza naratumwe na data kandi ngomba guruka imbere ya data Muririmze yarabivuze ngo umunsi tuzoshika mu ijuru azobivuga uwapfuye yopfiriye abameze nk'aba ngo yopfiriye abameze nk'aba ngaba
abatarigeze batesha amaraso ya Yesu agaciro gake, abatarigeze bakora ibindi bibi, abatarigeze bahemuka, Yesu Kristo ngo nabagera imbere azobabwira ngo abopfuye uyo firi abameze ka. Naho wantuzuza amaraso ya Yesu Kristo agaciro, niyo mpamvu gitukana mu ikanisa, niyo mpamvu gisamba nukiba mu ikanisa, niyo mpamvu baza bagushamburira uba mu materaniro. Tuza wibuka amaraso ya Yesu Kristo, ikintu yazanye cyambere gikomeye nukwangana n'icyaha. Yesu Kristo ubuzima bwe bwa mbere bwose ikintu cyose yari kwazi n'icyaha, amaraso yaje ari ikintu kizira, ni seseme imbere y'ikibi cyose. Ariko abantu bakarenga kuri ibyo ngibyo, azara arasambanye mu gitondo batanga ameza akayabo, azatukana ku rubuga rw'umuhana batanga ameza ku ikanisa akaba ari uyatanga, akaba ari uyabo. Kudaheza amaraso ya Yesu Kristo agaciro. Ibyo nzambona ku Imana Pastor Michel izigenda itora tiyongize reverend bizoshoboka, kuko harabo no kwimya meza. Ikigabo gusa giturutse yako kiramakiriza gucya tituze twamenya makuru yiwe, iri yaratuye muri rojagira umugore babana nawe, iri yaratuye afite umwana w'umukobwa ungana n'uwiwe woshaka. Bantu babagabo buzuye amapepo n'abazimu, umuntu azatereta umukobwa ungana n'uwiwe woshingira, ugaterura ukandikira umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 ukamwandikira ngo message uramukunda. Ugabo muzimu wafashe mikoro mbere y'abantu kandikira. Izo zose nukutibuka amaraso ya Yesu Kristo, kuko nta muntu woheza agaciro ayo maraso ngo namara tinyuka gukora ico kintu. Tizoshoboka. Ariko kubera kudaheza amaraso ya Yesu Kristo agaciro no kubona abantu ko bisa mukaza mubona gusa ngo igitenyi so duterana igitaramo ni dumbudumu ni igitaramo gusumura rukaka, ariko ntibibuke guhesha amaraso ya Yesu Kristo ufite urubanza. Muri umwanditsi niko yabyanditse mu gitabo cya Petero, aravuga ngo umunsi w'urubanza ngurashe kandi nguzahera mu nzu y'abizera, gusa amaherezo y'abatizera azamera gute? Nico kiramera isi kiradukomeranye, kiraturembeje, tibagishaka ko tuvuga kubisebe, bari mu gukenera gusa ngo twitwaza amavuta ya rukotori yo gusiga umuntu. Kazumusiga umugabo wuzuye amapepo kugira ngo akunda abe muzima, uri mubi sohoka uve mu bantu tabanduza. Niko Paulo yandikiye Timoteyo Abaefeso, arababwira ngo se kuki mwamenye kuko umwe muri mwebwe yanduye mukamugumisha muri mwebwe, niki Mungu ni musohori. Ariko twebwe ukamugira gucyererererere twamenya amakuru yawe uri mubi uzugira nabi, ariko kubera kuko ngufite hano kumufuka ngo tugusohoye, sohoka hanze habimbwa n'abarozi. Ibyo byose nukudaheza amaraso ya Yesu Kristo agaciro. Ariko neza wahaye amaraso ya Yesu Kristo agaciro, ukayaheza neza agaciro neza kuzuye. Turi umugore wosiga abana 5 mu nzu nguje kunywa numaruze wonse umwana, ntibizoshoboka. Turi umugore wosohoka ngo numaro wicarira primus numaruze wonse umwana w'uruhinja. Ibyo no kudaheza amaraso ya Yesu Kristo agaciro. Woja mu butayu kiri gusenga bwira ni mugoroba ukonse umwana. Atukuze narimba kumbuye ngo nukuze Yesu Kristo mugabo warenganye, bintu zose yararenganye, ngo yakira urubanza n'abacamanza 3. Niwe mugabo wafashwa amasaha ataragera y'igisambo
tibyari byemewe gufata umuntu ngo saa 12 zirenga Yesu Kristo yose yaje ari badirisha bamukorera ibintu byose byo kugira gusa kubereka azira wewe wamarukirirwa wikini izuba tutazi hariho umugabo wapfuye ku bwawe nta kiguzi watanze famiye yanyu nta jambo yari hafite iso na nyoko nta kintu bari gukora nyokorome so bukwe ntacyo yari guhindura nakini wamaruga komeza ukitembereza ngo nitorero ukaza ariko ye kanisa la Mungu mwahaye kanisa g'Imana gaciro umuntu azaza mu kanisa kubera undi kigeragezo no soka mu wanje Rwiyereka kaza kubera gasiti kigeragezo inzu yambanye zo wakwicaye mu waro waturika kugira ngo mubere iho gusa umuntu azabera undi iho ryo guhanda undi ukishura imodoka no kwishura imodoka nkava Nairobi kaza kubangamira cubayo mwarase tukanamuza abakorera bagakorera Imana n'abakorera Satani nabo bakamenyekana ariko kubera kuko ibintu byivangitiranije ntawe ukimenya iby'amajepfo n'iby'amajaruguru ntawe umenya izuba igihe rirasiye ntawe uzumenya igihe ryarenge ngo nisheberera gusa tuzamure abagabo bose babaye ababebe abagore bose babaye nugusimbiza mugatetesha ngo turebe ko buca nyiri kanisa arahari nyiri kanisa arahari hakika ya Mungu nyiri kanisa arahari hariho umugabo mwabashumbamwe timwamubona ko mwicaye hano hariho umugabo nyiri kanisa hariho umugabo uzobabwira ngo nimutange raporo y'umurimo w'Imana nabivuzeho mu gitondo dufite ishano rikomeye riremereye cyane ubwo kanisa g'Imana litagihezwa agaciro kanisa ramwisho yari ndi Pahoro yabwiye Timote yaramubwira ngo mu minsi ya nyuma rizaba ari kanisa rigoye rikakaye undi bazakira inyigisho nzima ebwa abantu batagitengwa tawe ukimenya wakoze cyaha nutaragikoze nugukora icyaha agasohoka na pasteur yamugurira ishati nzima ngo urimo muhamagara kamuheza inshingano shati y'ibihumbi 15 igatanga inshingano muhamagara ariko urawuzi wowe costume yagurira umuntu costume ngo nama mbibona kera kugira umuhamagaro ta costume yo tanga umuhamagaro 0 tayo kindi cyaturemereye cyo nta muhungu w'umunyamurenge n'umusore n'umukobwa ufite imyaka 18 wohagarara hano ku gatuti ngo nanirwe gutera indirimbo ngo nanirwe no kuvuga ijambo ry'Imana wosinda utosinda azasinda agatera ikorasi yanywa neza yamara kuzura akakubwira Isaya abapagani b'abafarisayo bunjiye mu kanisa zo naganiriye ejo bundi biteza intambara abajuru Yesaya Yohana ngo winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo n'umujura winjiye ucuye hehe uzinandwe uzuvugana nande nivyo biremereye abantu bikakaje abantu biremereje isi ya none ituremereye idukakaje bari mu kutwandikira amamesa ngo uhindure inyigisho ngo niba ushaka agatuti k'ikanisa ngo uzohindure inyigisho agatuti naho katakira hana hamwe muri amacano yaraje harimo none nabonye ngo n'isukari TV tahome ni wanyiri jenzo senda TV Hallelujah zangira akababaro kabimwe nkumva mbuze ukongira mureke dutukwe mureke twitwe imbwa ariko hari umugabo uzoduheza igihembo ukuri kwima habe n'igisenyi muza mukampindura zeyo kabazera imbere yanyu nukuri kwimana mu ijuru icubahiro cyabaye icima Yesu ashimwe ahabwa icubahiro abo turi mu kuza kwiyamamaza nko ufite amatora umuntu azaja kwigisha ngo wawe yamamaza
ukazukenera kuvuga ibintu bimwe byo kuzanira niryo jambo naganiriye kwa gatanu kwa turi kumwe na bene da nabaganirije ijambo rivuga ngo uri mu bari kuzukenera kuba kwita mwiza. Muri Luka arabivuga ngo umuntu mwiza azatanga ibyiza ngo bivuye mu mutima wiwe, n'umubi nawe ngo azatanga ibibi nawe biturutse hehe n'ukuri byo baza bakwitirira nibyo biba mu mutima wawe. Ariko ukamushaka ngo tukugire uko utari, uri umunyangeso mbi, uzi ukora ibibi, umeze na, ariko ugakenera ukaza wisirita ku bantu ngo bakunde bakugire mwiza. Amaherezo aba ya n'ukuri ngo nageza nge oya genda mama ushana amahoro y'Imana. Ariko kube nico kitwishe, nico kiturembeshe, ukazugishira gusa ukazukomeza. Mugore umwe yaraje arambwira ngo ababimbe bamuhamagaye ngo bamusengere yambaye ubusa. Ngo none ningira icyo mufasha no ngo sadiki wa mugore wo kuri igipfu urimo abazimu, genda bagusengere wambaye ubusa. Imana yatanze gahunda ngo none kuremera kuraza ngo nibakugire, none kurashaka iki kumarira iki, ari nje ukora iyo gahunda se vimbere sindi mubagishwa mwene izo nama kabukira satani hakiri kare, kuko numwiyegereze ejo bundi azogukorera ibara. Izo zose tuzatubikora ari ugutesha amaraso ya Yesu Kristo agaciro gake, kubera kuko icyayazanye cyambere nuguhanagura icyaha hagati y'umuntu n'Imana. Iyo ngikoze ya maraso azambwira ngo Rwiyereka we iki cyaha ntukirarane, uramenye iki kintu ntukirarane, kubera kuko hari umugabo wakiziza arapfa arazuka. Semeni amen. Yesu azose. Turuzi ibyo turimo kwikora byose. Ibyo turimo kwikora ubu mukire cyangwa ubu mukene, ubu murozi cyangwa ntubu murozi, ukizwe cyangwa ureke, Yesu azose. Ibi byo guhenda tukegeranya tugashusha nk'intama twadushorera bizorangira. Hari umugabo uzoza kandi kwinjira biriya igitabo cyaruka kiza kivuga ngo nyirizu nahaguruka gakinga. Erega iyo tuje hagira nyiraho so umuryango tuzinjiramo gutya ngo nyirizu nahaguruka gakinga, nibwo abantu bazotangira ngo gukomanga, nibo babanda azabwira ngo nimumve imbere mwabivume mwe. Simbazi sinigeze kubamenya. Ariko kugira ngo igisenyi zoze mushime ngo mwongere muntumira ubuta ngo akira amazu ngo akira visa ngo ubonye imodoka vizirigege ko naje nayo nishaka nayibuze. Ninde muri mwese hano twoyihakarara hano ko yoraragiye ataseze uwereye kubasumba barevera nyiri kanisa bamu, ariko revera ubu nyine visa yo kubita guke ayi usezera ku rubuga rw'ikanisa yorindira ninga se iyo tutareba Yesu we, iyo tudatumbira Yesu we, tuba twaramizwe iteka Mana we n'ibigoyi bya Satani. Yaba we iteka olame tambina lisaliba konve karide twaramizwe iteka tutakiri isi y'abazima. Yaba iteka ayi murengezi w'ibihe byose we uriya baba tangu wasinimanga tutakiri isi y'abazima kubw'intambara tugwana bakundwa b'umwami Yesu we, ni ngombwa ko tube musho y'imizi muri kubw'intambara. Ayiwa asani banda obine katira ribanda wowe utaruti kuchukua kanisa lako ba odi metambele banda songe na maudeka. Mugabo wadusigiye randevu nukuri kwima haba mu gitonda zose. Muri Ryins mwe yaravuze ngo nibwira ariko ntibuzaca kandi nibuci uwo munsi ntibuzira. Hari umugabo uzoza kuzana abagabo biwe
hari umugabo pastor Mishe dutegerejwe n'ibihume bizahumiza woni isi ntibari bakwiriye kubamo bagabo baradutegereje kandi ngo bose unti barahabwa izasezeranizwa baradutegereje hari ibihume byahumiyisi abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo baranyazwe ibyabo baririmo we wibwira yuko Imana yogira irungu ryawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa urinde utera Imana wewe urinde ukomoka usa nande ufite izihe mbaraga wowe uri mugabo se botuma Imana ireba Eriki bagigika kwibuka uri mugabo botuma guca Imana ikakureba guca yayireba Paulo imbere ye ikakwibuka wowe uri mu bagabo bo kwicara Yesaya ninde urinde sibyo gusa amaraso ya Yesu Kristo amen sibyo amaraso ya Yesu Kristo ni kuki mushakira we muzima mubapfuye oya we umuremyi ariko Yesu yazutse ni kuki we dushakira Yesu mubapfuye amen 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 ugire gucya nsoze wana sifiwe sana Yesu muzima Yesu muzima amaraso yawe Mana we tonyanzi gitonyanga kimwe muri Rubavu wa Mana we tonyanzi gitonyanga kimwe mu gitaramo cyabe bongere bibuka amaraso yawe ma amaraso ya Yesu Kristo nukuri kw'Imana nimuvome ni kwa Yesu yene nimuvome ni kwa Yesu papa witaha gucyo hano ni mu rugo rwa data nuko nukuri niko baririmbye bari abatampere baravuga ngo tuzantuhangayike iribani rya Yesu vomutuje we tuzawe ntuhangayike iribani rya Yesu vomutuje we nituza abantu bari mukuza n'impababwe bakaza birukwanga mwatuje uhagarikiwe n'ingwe aravoma we kandi uri kumwe nayo burya aravoma we amaso y'ibikeri n'urusaku rwabyo ntibijya bibuza umuvomyi kuvoma we tuza we ntuhangayike iriba ni rya Yesu voma utuje we zagira gutya none numvishe nk'igipasu kiza muri je zamuri Imana ma curanga sha bankubitsa mo base buke irindi ai beka we kunagira neza mazina namwita beka we kunagira data umzara munda yitwaga bagazara umuntu atukuze sokuru ni Ibrahim tuzamuna songela ribati beka we kunagira
kundagira neza maze nanamwita bwira mugenzi wawe ngo ibuka amaraso ya Yesu Kristo heza agaciro amaraso ya Yesu Kristo ko nukuri damu ya Yesu amaraso ya Yesu aza kura sabuni ni nyingi kule maduka kuna za vipande na zile za harufu lakini nimekosa ya kuosha dhambi. Hiyo damu ya Yesu inaosha dhambi dhambi zako za kisirisiri ni sumu sana kuliko zamura amaboko ufite niba utambuka uyagira gutya ibuka mu izina rye iminota kuyo wambwiye ndagira ngo siko gahunda ikimeze Amerika irasigaye ndarangije naje muri stage se ndasoje Yohana yaravuze ngo ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka agira gute utinda cyane se niho mwumva ayayi ndarangije atukuza Yesu Kristo amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu Kristo azajana nawe iyo uri mu kindi gihugu uje gukora icyaha abandi batakubona amaraso ya Yesu akakubwira ngo uramenye yoni azajana nawe akambukana umupaka nawe azavizisha akinjira mu kindi gihugu aho ukora icyaha abandi batakubona mutigeze mubana ariko wari ufite uburenganzira bwo kugikora amaraso ya Yesu Kristo akakubwira ngo uramenye uramenye iki kirazira kikazirizizwa tikiza gikoko ndio aho norenguka kure cyane aho umugore atabona aho abana banje batabona aho mwebwe tuziranye mutabona nufite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka cyose amaraso akambwira ngo Rwiyereka we nukuri uramenye uramenye iki kintu tugikore bari yanti baba bakubona ariko njewe ko ndakubona amaraso ya Yesu duterana gutya tugaterana Pasaka ikaza Pentecost ikaza Noel ikaza umwaka utaha ukaza undi bikagira gute tutarihanisha n'umuntu n'umwe mu materaniro tuza tubira icyo cy'ubusa tuza tubira icyo cy'ubusa turarushwa n'ubusa ariko iyo mwamusenga mugasengera ibibazo bamwe imitima yabo ikazi kabihanaho niyo misiyo yacu cuba niyo kazi yacu ngiki gitumye mwicara igisenyi nico ngico nuko abarushe n'abaremerewe baza hano mukabaruhura abafite imitwaro imwe ikakaye bakegera abashumba bakatubwira ngo tubabarire nico cyatuzanya ariko kubera ibibazo dufite biri hagati mu matorero muri twebwe biremereye bikomeye cyane icyaha gifashwe nk'ahaduwi w'ikanisa kuri bamwe kirinjijwe gihawe intebe
gihawe intebe kize gikora ico gishaka cyose ageze ahantu hamwe sanga ngo abakristo simpahisha ni hariya hirya muri kiriya gihugu cyo hirya sanga ngo abakristo bamaze amezi 3 batazabanywa meza ngo abapasiteri bagiranye imanza nimba ivuga gutyo muraza kuvuga hano iwanyu Gisenyi byarabaye ko niko muje kuvuga ndabaza babwiye aho byabereye uzamuja kujana amakuru muzi mufitiye igihamya byagenze gute ngo pasiteri azategura ameza uyu nguyu ngo bari mu ruhande rwiwe ntibaze kuyamo ngo batari mu ruhande rwiwe intama zirashonje ko zirabura ico zinywa nico zijya mwikanisa ry'Imana bene data umuntu azahaguruka agafata mikoro agiye gusubiza ubundi nanahagiye ahantu ampeza icyandiko ngo babiga muri ico gihe naho ni icyandiko cyo gusomera mugenzi we bafitanye ibibazo ngo niyo teme babigaho tubona byinshi duceceka ariko tuzi byinshi ko nukuri byambayeho ampeza ikigwa arambwira ngo teme babigishaho ni ngiyi ngo nisome intera ubwoba mbaza umuntu waho arambwira ati ya wago iyo teme kirama ivuga runaka n'izina ye siyumuka ari wewe ndahwera pasiteri we tugeze ku cyumweru mu gitondo ngeze mu ikanisa ndamubwira pasiteri bini biki wankoreye kuraje kunteranya n'uwanyu gumpaye teme tuganiraho ngiki gitabo ubabwira ubwira abantu ko umushitsi yagize ikibazo niba utemeye ko mvuga iby'umwuka yambaye rwose ubabwire ko umushitsi yagize ikibazo bitakunze kandi icyo kibazo cyatewe nawe nta kindi ariko simpaguruka ngo nje gusoma icyanditswe nahawe n'agasita cyo gusuka cubahiro ngo nimara mvuge ngo ni Imana yantumye murumva ukuntu basigaye bakoroganisha abandi ngo amare bari bishiranye nawe ku ntebe zibiri tamubwira ngo nukuri jewe sinobikora sinokwicarana nawe ku ntebe no musigamo gasohoka cyangwa ukamubwira gasohoka mwagiye murekana ibintu by'uburyarya n'uburyarya niko butwishe niko buturembeje Yesu yarabyanditse muri Matayo arababwira ngo mwanjyajya mwe mubonye ishyano ngo mugire Imana ku kanwa ariko ku mitima nta Mana ihaba nico natwe kitwuzuye hano impamvu Imana iri ku kanwa ntakorari nimwe yonanirwa kuririmba nta muyumbe boshiramo igisirimba wari umutsima wahaze wonanirwa kubyina afite ingufu atagwaye malaria hadafite ikindi kibazo mu kuguru ntawonanirwa kubyina yonywa cyangwa ntawe kubera iki Imana iri ku kanwa ntiri mu mutima ariko umuntu wakoze ishano n'ikibazo baza bashiramo sentika akananirwa kubyina akibuka ibyo yakoze agaca bugufi agapfukama akarira mu maguru yiwe ibizingo bikumvikana akananirwa gutegura ukuguru ariko twebwe impamvu duterura amaguru nuko Imana iba ku kanwa itaba ku mutima kuko Imana iri mu mutima wawe nukuri nti wosambana ngo numara uteri korasi niyinga ti wosambana ngo numara uvuge ngo amaraso ya Yesu arantangaza tibzoshoboka gute muzihe nzira sinogambanira cubaye nabivuze mu gitondo dufite twebwe abantu baza mu mate kugambanira undi akabyina yewe zanarimba agasaba mikoro ngo bamuhe haleluya zibiri akazitanga ariko yazanywe n'ikindi atazanywe n'Imana aje kuneka amateraniro azanekwa ko mwapfuye ubwenge bwagiye amapepo y'abajanye amateraniro azanekwa abamiki ko umuntu amateraniro azaza gushaka Imana umuntu azaza yazigana kugira ngo arebe icyo atahana ariko wowe uzuje kureba ibyabaye n'ibyakozwe bidafite ukabijana hanze ubonye ishano urabikoroka kureka ukagira ko tuhwanye nawe ariko igitondo kimwe bizomenyekana isaha imwe gusa gutya ntizorengaho n'umuntu mwanditsi yaravuze ngo isaha y'Imana nibanga ryayo ikifika tu itatimiza tugeze kuri isi kirihuta kandi kiragenda kiradusika nutitonda ngo umenya ko wawusha urayoba uratinzira darangije ndebe ko ubutaha tuzabana dasoshe
ntambara iri mu kubaho ngaho uri mu kubwiriza ahantu bakagusezerera bagusezereye reka mpine ndebe ko gasita zongera kanyandikira siku hizi za mwisho dunia imeharibika sana na wewe dunia unatupeleka wapi? Na kusi baba usikae mbali na sisi kwani wewe ni kimbilio letu. Dunia watupeleka wapi? Isira ducunda kandi kirashirana no kwifuza kwayo. Umuntu umuvuga butumwa usiga uja mu butumwa ngo avuga ubutumwa ngo rero ko bamugurira costume. Ubutumwa bw'ikoti burahaba. Ico gihe cyararangiye. Ubutumwa bw'ibitenge n'ibirato bwararangiye. Ubutumwa bwo kugira ngo bakugire gutya Rwiyereka mu ngira uwo ntare. Nza nkunda kubivuga. Ubu butumwa nimba nzabuvuga. I Nairobi ntarabuvuga. Ibyo nza nkora hano nza ndushwa n'ubusa. Nguyu twarabana. Yaranyoboye president nanje nyoboye akarere. Niba ibyo nza nkorera hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. I Nairobi ntaratinyuka kubikora. Ibyo nza nkora zose n'umuriro. N'umuriro. Umuntu tuja muri kora. Wabaza makuru yonguriye yagaza foroda. Kubera kuko abandi batamumenye hano akamaze kamahinduka kibanga. Abandi basize basenyiri ya ruguru bamaze ibintu. Yashikano yagira bakazana babiri hanze akamayegera pastor ngo aramugira kina mama w'ikanisa. Urampa kina mama w'ikanisa nutabumva ndasohoka. Fita bakazana babiri hanze. Tamuhamagara wabakazana haba. Tani shingano z'abakazana zihaba. Haba Yesu Kristo waguhisemo. Ariko yisi kubera kuko ariho yayituganisha nizo nshingano dufite. Ndio. Tamukene mu ikanisa ubuze inshingano. Wazibuze kubera kuko wabikene. Umukiri. Wazibuze kubera kuko utabikene. Ariko umunsi uzorambikira pastor $300 ku gatuti. Kamubwira ngo nkene inshingano. Azogusengera bitunguranye. Bitunguranye. Azoba yisengerwa ginkubagaho. Mu bakozi babaye bake mu ikanisa. Mukamwe na santu ndatanga ubu pastor barabasengeye inshingano zibanisha. Bambiyegereza ngo pastor ushinzwe ibyuma kama haguruka. Ay yewe we. Aho urashingwa ibyuma abacuranzi bashingwa iki yewe. Ikanisa rifite abapastor 8 abakristo ni 40. Inshingano zabo zaho zerekeza ngo pastor ushinzwe ibyuma bazokugira uwo kwatsa amatara. Mukundaga ngo bavuga yewe gasi ngaho uzongarura gasora. Yes,
akavugiriza abandi bakabyina abandi bagasenga abandi bakaririmba tumwumvishije mwene data ko yaririmbye kararimba neza abavuga butumwa Imana ibahumugisha asifiwe Yesu natwe gabashitsi bahuri hano tugiye kuzinishaga ibirenge tubwira Imana ngo icyo cyifuzo baduhaye uyu muhano utekana hagaragara ubwiza bw'Imana hagaragara ukuboko kw'Imana hagaragare gukomera kw'Imana Bwana asifiwe ndio twebwe twagiye kwinjira turabanza tuje ahantu tuje gusenga tubwira Imana ngo si ibintu uko bigiye kujereza kandi abavuga butumwa baravuye kuri kubereke tuje ahantu turasenga amen abo twari kumwe ba hano twari kumwe simbavuze ariko batubwiye ngo cyageye mu imvura arikigwa twari ko dusenga twatubwira Imana ngo Mana hagaragara ukuboko kw'Imana none gakeraga mwaguye muri cyo kiguruguru abantu bose ko barasimba Bwana sifiwe tane haleluya ushombili mwene wabo uwalimwitanyi ushombili mwene wabo mulosi mubandi ushombili mwene wabo uwalimwitanyi we ushombili mwene wabo mulosi mubandi uwo ndakigize gatatu atarose uwangu wabo hasibye gasa gatatu akamaroga ushombili mwene wabo uwalimwitanyi ushombili mwene wabo mulozi mubandi haleluya amen mubeka bihangana bano bagabo babe nkababyina babyine tubare babaye abashitse ngaye pa uducurangire basi